tengok dia kadang-kadang buat kan lagi giyu ada buat lagi akikah bina kitab tabut mandum giyu baksu giyu intat giyu kirim dia dah tagun masak giyu intat tengok akikah tak undang rumah sehingga kena buat tengok nak tradisi tetajak bakauri bena amplop yang hanangan pu bahasa amplop hang dijak jejak bakauri kena hanangan pu dalam sedekah ada yang sebenarnya akikahnya baksu kirim tatagun kirim tu ke tetangga ke saudara-saudara tengok tak kirim maka nak tengok biasa pun kauri galak kauri rumah memang terta galak kauri dom mino ka tradisi coba khitan kauri raya dumpu kauri idang je kebeban urang jak kauri karena tradisi je ngana sedekah malai dia tajak